nag-react siya. Thank you, Mari. Grabe ka. Yung tapos, yung una sa bahay. Ma-demonstrate muna ako kung pag-assemble. Okay? Kasi kanya-kanya kitang para avocado. So, ini ang Yes, chef. tortilla, sour cream. Pero pwede mo mang ibabaw yan. Tapos, Slowly, chef. maning. Gutom lang, chef. I'm sorry, chef. Kasi Gordon Ramsay mag-rero. Okay, up to you. And then, kaya nga dapat guacamole na on. Add this if you want. Pwede man ng beef, filling. Okay. As much as you want. Tapos, lettuce. Tapos, red onion. Cheese. Tapos, kamatis. A little bit of spring onion. And then the sarsa. And then, ikay-gayog. Yan. Tapos ito. Okay. Tapos uni pa din ka naglabi. Uy, kung so, tigarado na kasi. Bahala ka mo. Kung magkumasiram. Kung nasiraman ko din yun eh. Yung combination. Pero nasiraman ka ma? Okay, welcome. Tayo, ayos na. Bako lang siya maarangon ta. Alam mo na. Ano ko yun? Okay man. Ano boy? Kumusta? Yun? Okay? Authentic sa imo. Wait, tambi magayuno. Isa may burit ka mo. Okay. Yan.